Ngatho muno mwiroreri wakwa haria hothe uri na riu muthenya wa umuthi ari Sunday ni ndikiti gukinya kanitha-ini wa Catholic guku Sabasaba na niguo muthenya uri wa kweruria uhiki wa muthuri ugwitwo Anto na Masi ugu niguo marananio na niguo mako makinanio kuria ni father. Ngatho muno makiria riu ndenda thie ngutwarite hari uguo na nguririka njitagwo MC Son Isaac Ruriri na kuria kuma kwa Mukaru TV. Ndenda tuone muthuri ugwitwo DJ nake kuria ndona tuna DJ na DJ guku guo ehariirie muno gutigirira ati muthenya waku no wakorwo githakara na wakorwo kuri mwega. Yade DJ ya kumbe when last man hiyo sasa kabisa unakuita DJ nani? DJ Fikla. Wewe na wewe ni mnoma, naona kila kitu iko sawa, kila kitu iko set kabisa. Asante sana DJ Fikla kabisa. Na mimi MC Son Isaac Rudi tuchape show leo kuendelea sijui taida mpaka hiyo usiku. Tumeongea, asante sana. Wazi kabisa. Asante tu. Sawa basi.